Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Iyi ni imwe mu nkuru y'incamugongo iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye, aho umugore yaje kuraswa n'umugabo imbere y'abana babo babiri. Mu by'ukuri nta mugore wari ukwiye na rimwe kuba yatakariza ubuzima bwe imbere y'umuntu wiyemeje kubana nawe ubuzima bwabo bwose. Uyu mugore yitwa Marungi Dlamini, akaba akomoka mu gihugu akaba akomoka muri Eastern Coast muri KwaZulu Natal. Yashakanye n'umugabo witwa Malongo ukomoka n'ubundi muri Greytown. Aba ngaba rero bakaba bari bafite n'inzu cyangwa se bari batuye ngo muri Greytown hamwe n'abana babo batoya. Umuto muri bo yari afite imyaka 7. Umuto muri bo yari afite amezi 7. Murungi ngo yaje kuraswa n'umugabo we mu rugo rwabo, biba imbere y'abana neza bareba, mama wabo ahita apfira aho ngaho. Uyu mugabo akaba ngo yanatawe muri yombi, akaba afunzwe. Bikaba binateganyijwe ko kuwa mbere azitaba urukiko rw'ibanze rwa Greytown kugira ngo n'ubundi asabe imbabazi cyangwa se aburane ku byakurikiranywe. Abaturage ndetse n'umuryango baratangaye, batangazwa n'iyi nkuru y'incamugongo, inkuru y'ubwicanyi ntiyaje kuza kuba yabera muri rugo. Ahanini ngo byaturutse